Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temiyuharo madrasah Philadelphia Islam Sekolah Parai Sate Jauh Pinyati Sipune. Temi tu ibadah ni, temi tu raya hidup sebab temi tu sesat me ajaran ligaro Islam tiaro ni ni jauh apa belum jauh yang mana tu aku temi tu nahu ambil bangsa ni sesat me sih me sebab kaya tu ni saya. Nên thế là đấy, ai bị cháu là bà tụi mình chứ, thế tao mà bị nhà tiêu người là lấy tụi mình chứ, đâu có tao mà bà tụi mình chứ, ai bị cháu mà tiêu người đấy, tôi phải tôi coi đi, phải sao thế mà các bạn tụi mình, nhưng mà bao nhiêu người thế này thế thế này tôi nhớ là bà cả thế lúc bây giờ mình sửa thế thì bà là tụi mình chứ, bà là tụi mình chứ, tôi phải tôi coi đi, tôi đấy sao mà bỏ, anh nói nhá, con lâu qua này vừa sẽ làm Yoga thì thầy này cô này này, siwa kutamu cô khai thế là lỗ đủ âm nhá rồi này, siwa kutamu chứ nhé, tay đồ một chứ thế bà này. Ô Allah thì nhé, ý chân đã chỉ cho họ bao đồ siwa kutamu đó. Allah thì nhé, thì yoga này ở đó siwa này, chả mà thì cô tâm đã thà rồi mà này thì nhé. Islam ta ra nama lumama toyo mình thì sawa kudo ya chi mà là thì nhé, nhau đó kudo ya chi là thì nhé, do này thôi do nhà thì bỏ. Nó nhé, son long này vừa ra làm cả, đấy đó mình thà lại. Ở trên đủ mà nằm ở trên thế này đó, nên nó câu cái gì này, bao nhiêu đó, thu đủ, ông nói chuyện nhà ta, chuyện này chuyện nhưng mà đó sao chuyện này sao nhà nó muốn này, thua tay, nó nhé, son long này vừa ra làm cả, nó cái này mà mấy đó mình thà lại. Về đủ mà lúc mà nó bài mà cái gì này, bao nhiêu đó, mà lại cái cao như tầm nàyคนละcao hả? Thôi chú tôi nhớ đi thầy thì lúc này cha tao khuyên ai giúp bạn bên này bà đấy. Em lưu về chú hà nhớ đi bài thầy màจะดีไม่tôiเอาแค่đó mà lại cái cao như tầm nàyคนละcao hả là cao đủ rồi nên là một tao thầy thì lúc này cha tao khuyên ai giúp bạn bên này để lúc hà điต่อnày phật giáo hà lại thì này dù mà tôiเอาbên này nó cả phải mẹ đồ cô để bên này đâu có biểu biểu bà là thì này dù mà cô tôiเอาbên này nó cả đi đồ cô phải mẹ để thì này La ba'sa tahurun insya Allah. Thế này là đó, ông nói chuyện này lưu chỉ là cái yoga cho tiền đó là này, quên điểm chỉ là bu. Nào thì tiếp theo là nhà kinh thiên đó vậy, cháu nóจะคุยไปรู้thế này là bài này. Dù nào đâu thế sẽ này tôi sao là bà cả lúc bây giờ mẹ chơi là nhà tôi ngày đi theo làပြောbé bảo tôi qua đi tôi để sao thế mà thay ra cả. Ni đồ anh về dù nào đâu thế sẽ thấy đồ sao là bà cả. Dù nào nhau bé đồ cao yên tha bị thế gì vậy. Khi ra bé đồ nhớ nào mua bé gì nào. Dù nào trái là chạy thế kalima go phát đi là. Dù nào kalima phát hai thế mà đi lên nè. Dù nào ý khác thế nhau go lấy cụ gì suraya sinh go ra tay phát đi là. Cái gì đó như ta dùng thế là cái ao cả uzu tiêu bị sala tôi hai giờ namaz này cả phát đi. Dù nào tôi lấy cụ mua giá trị dua bị thế hàm nhớ đạo bộ này chứ. Dù nào là bà đâu kalima go mà phát hai abu lo cho này tụi này chứ. Dù nào go kalima phát hai thế mà đi lên nè. Phải đâu lấy số đó dù nào tôi luôn phát thế để thành thế đi xây dựng cái gì kalima go liên sản đi. Khi mà dễ gì mẹ tiêu mù nhà thiết đó mà go số nhà để tôi mà phát hai là bà tụi này chứ. Đó cô dù nào cái là thì về kalima go phát bên nhà mà bỏ nó tụi này chứ. Mà nào bỏ tụi này đến rồi à. Nào thì dù nào kalima go phát đi thang làပြောhết rồi nào phát kalima go tại mấy nhà ông là tụi này chứ. Tại mấy nhà mà bỏ tụi này chứ. Đi ta cả rồi dù nào nào còn là hả kalima bên phía mình go anh ấy đi đi ra mẹ tụi này chứ. Thế lúc bé tụi này chứ. Mira la sane thà đi mila ông này. Thế không lúc vậy cô lấy cả xây bà nhà cô chút tiền nhà mẹ công rằng cô cho cha bé vào tụi này chứ. Rồi tụi cô lấy là anh xây bà nhà cô thì làm mà chút tiền bé mẹ xua cả rồi. Thế xong rồi thì tụi họ cần rất quan trọng bà cả cần rất cô cầu hòa tụi mà không. Ở với tụi thì nếu mà cái asana sa cô uống vào mà xui cần ra mình sẽ ở suốt thì về này bà. Nếu chỉ có phải về lại bà, thì đâu là sao mà lên mình đi thì mà là sao ở với tụi thì về lại bà,
လက်နာကိုဆက်နာပေးပါဒါကတော့တေသူကိုပြုပြင်ပေးရမယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့ဖြစ်နေခြင်းဒါဆိုတေသူကိုပြုပြင်တဲ့အချိန်ထိုင်ရမယ့်တို့ကတော့ရှိပါသေးသလားတူနေခြင်းပြောပြပေးပါဦးရှိတော့တူနေခြင်းတို့ကတော့بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله شنيا نما وتمنى صلى الله عليه وسلم يسدد في أصحابه Oh Allah shiniya ite dua tan le ku be do mo ba la ga ma ite du ko Allah shiniya a phu yo nai ni a khwe ye pe tana do ko ba so tin ite du ku pya ma ra thana ta mo lo ko le ite du ta a kaung song thana a phit pyu lo pe lo mo baတေသူကိုရေချိုးပေးခြင်းဟာဆွမ်းနတ်လာဝါရစ်လာဖြစ်ပေးပါဦး။တေသူကိုရေချိုးပေးခြင်းဟာပရိယေဖာယာဖြစ်ပါတယ်သူတွေ။တေသူကိုရေချိုးပေးခြင်းရဲ့အကျိုးဆောင်ကိုတင်ပြပေးပါဦး။တေသူကိုရေချိုးပေးခြင်းရဲ့အကျိုးဆောင်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကမိန့်တော်မူထားပါတယ်။တေသူဟာတေသားသူကိုရေချိုးပေးနေတဲ့ထိုသူရဲ့အပြစ်ကနာများကိုအောက်ရောအမြတ်ကခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။ဘယ်လောက်ထိခွင့်လို့လဲဆိုရင်အမိဝါမှာထွက်တဲ့ကလေးပမာဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုချင်းသိဆုံးမှုအားရေချိုးပေးရန်တာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေလဲပြောပြပေးပါဦးဒီလိုချင်းသိဆုံးမှုအားရေချိုးပေးရန်တာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိဆုံးမှုလဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာမိဆက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေါ်ဒီလိုချင်းဥပမာသိဆုံးမှုရဲ့တာအဖေဦးလေးစာရီတူလိုပဲပေါ်ဒီလိုချင်းယောက်ျားလေးများအတွက်ဆွမ်းနာတော့အရာကပ်ပါဝတ်တဲ့စားလိုပါတယ်အမျိုးသမီးများအတွက်ရောဘယ်နှခါလို့ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးပါဦးယောက်ျားလေးများအတွက်ဆွမ်းနာညီအတိုင်းကဖန်3လလိုပါတယ်ဒီနေ့မျိုးသမီးများအတွက်ကတော့ဆွမ်းနာညီအတိုင်း5လလိုပါတယ်မျိုးသားများရဲ့ကဖန်ညီကတော့တစ်ကတော့အင်သားခေါ်လုံးဒီဥပမာခြေပြားသိရှိရမည်တစ်ကတော့လေစာဖာခေါ်ချုံတဲ့ခေါင်းပိုင်းနဲ့ခြေပတ်တစ်ခါပြီးပို့ရမည်သုံးကတော့ကမီးအိမ်ကြီးပိတ်စားလို့လားအရှင်းနဲ့အနောက်ကကုန်းမခြေရတာရှိရမည်ဥပမာရအလဲတဲ့အပေါက်လောက်သားပေးရမည်ဒါကတော့မျိုးသားများရဲ့ကဖန်ညီပဲပေါ့ထင်တယ်အမျိုးသမီးရဲ့ကဖန်ညီကတော့တစ်ကတော့အင်သားနှစ်ကတော့လေစာဖာသုံးကတော့ကမီးလေးကတော့စနာပဲမြင်ပြီးဒါရောက်မှပေါင်များတိုင်ရှိရမည်ငါကတော့အလိုမီကောင်းဆောင်ဘဝ3တော့အရှိရှိရမည်မျိုးသမီးဟာမျိုးသားများတဲ့ပိဿာနှစ်ဆပို့ရတယ်ခင်ဗျခနာသာနမဆွေဖရတ်ဘယ်နှချက်ရှိပါတယ်လဲခင်ဗျဇနဘာနမဆွေဖရတ်အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်တစ်ချက်ကတော့တက်ဒီ၄ချိန်လို့ဆိုရပါမယ်နှစ်ချက်ကတော့ကင်ခေါ်မတရရပါမယ်ခင်ဗျခနာသာနမဆွေဆွမ်းနဲ့ဘယ်နှချက်ရှိပါတယ်လဲခင်ဗျဇနဘာနမဆွေဆွမ်းနဲ့3ချက်ရှိပါတယ်တစ်ကတော့သနာဖက်ခြင်းတစ်ကတော့ဘူးရှယ်ဖက်ခြင်းသုံးကတော့တေသူအတွက်ဒူဝတောင်းပိတ်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတေသူအားမြေထိုးရတွင်ကြည့်လို့ရမယ့်အချက်နဲ့ရွတ်ဆိုရမယ့်တို့အားကိုအသေးစိတ်နဲ့တို့ကပြောပြပေးပါလားခင်ဗျကလရသွေးတို့မြေကြီးထက်သောအခါခေါင်းရင်းပတ်မှအစပြုပါလက်နက်ဖက်ဖြစ်မြေကြီးကိုယူပါဒူဝကိုရွတ်ဆိုပြီး3ချိန်3ခါထည့်ပါပထမကျင်းမြေကြီးထက်သောအခါဒူဝကိုဖတ်ပါဒူဝကတော့minha falaqnakum ဖိပေကတော့ငါရှင်မြတ်ဟာတင်လို့ကိုဒီနေကြီးဖြစ်တန်နေထားတော်မူ၏ဒုတိယတင်မြေကြီးထက်သောအခါဒူဝကိုဖတ်ပါဒူဝကတော့ဝဖီဟာနူအီဒူကိုဖိပေကတော့ငါရှင်မြတ်ဟာတင်လို့ကိုဒီနေကြီးတို့ပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးတော်မူ၏တတိယတင်မြေကြီးထက်သောအခါဒူဝကိုဖတ်ပါဒူဝကတော့ومنها نخرجكم تارة أخرى ဖိပေကတော့၎င်းတင်ငါရှင်မြတ်ဟာတင်လို့ကိုဒီနေ့ဒီဖြစ်ပြန်လဲရှင်းပတ်စေတော်မူမယ်လို့ဖိပေရပါတယ်ဒီနေ့ချင်းအေရှာအလောတမီးတို့မှုလို့မျိုးအလေးတွေပုံစံနဲ့တင်ဆက်မှုအပြီးမှာကြားရောက်လာတော့မွတ်စလင်တို့တရက်လုံးဒီလိုမျိုးကအစ္စလာမ်တရားတော်နဲ့အညီဘယ်လိုမျိုးရေချိုးပတ်ပတ်တန်လောက်ရမလဲဆိုတာကိုသိချာသိပါပြီလို့ထင်မိပါတယ်တမီးတို့မှုလို့မျိုးဒီနေ့ညလာတဲ့စာဌာနမှာတင်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အောက်ရောအရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်းပြများလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတိုင်းဒီလိုထုတ်လိုက်ပါတယ်အစ္စလာမ်ဝါလိုင်ကွမ်ဝါရာဟ်မတုလ္လာဟီဝဘရကာတူဟ်မာရှာအလ္လာဟ်
လေးပြပြုလုပ်ပြီးတော့တောင်းတူလေးဟာဒီကြီးကအလို့ရှင်တော်စာရေးတိုင်းဒီတောင်ရကအလို့ရှင်တော်စာရေးတိုင်းတောင်းပြပါကစာရေးတိုင်းကာချနာမြေတောက်ဒီပကနဲ့စာရေးတိုင်းသတိလိုက်သောဝေအောင်မြေတောက်ဒီပကနဲ့စာရေးတိုင်းရိုးမဟာမတ်ဗိုင်မြေတောက်ဒီပကနဲ့စာရေးတိုင်းတောပေါ်မြီဝိညာပကနဲ့စာရေးတိုင်းဘုံဝန်မြေတောက်ဒီပကနဲ့စာရေးတိုင်းအာမတိုင်မြေတောက်ဒီပကနဲ့စာရေးတိုင်းသူတို့ရဲ့အတိအကျပြင်းထားပါတယ်အချိန်နဲ့ကိုနေရအမျက်ဆုံး